Pio si kejam si anji nolek, bek ua hati kalupa haba. Lun harap pane gata dum sare, hana lun turi suruhan raja. Dumna angkatan yoh nyan pio le, jie dum sare ubale rakna. Pone anu putra neranum lambate, laju nejok le kejame teka. Tulia ranum nasian hase, poni marile pon buka haba. Wahai pahlawan rakan dum sare, cuba takun kri narit si benar. Mengpat bunang gro kena ka sampai rakan bohate potajak mita kebid hai ponek kamonyo sare suruhan doli tuanku raja. Side dinanggro anta berahi nan Said Ali yang man kuasa ane ge putra nama Kasumi ge terenjak mandi bak kulam dunia. Padum trep masa hana kembali jino hai poni kamojak mita patna membayang cut bintang pari tulung hai poni pegah bersigra. Poni lah sebab menanding akri yo nyan gerawi sun si banja menyabit ada putra tak cari nama gerasi Kasumi mara kagok mekawin canden johari oleh suami jino kajiba kasetat laka putra Kasumi nama gerasi Budiman Indra. Gede unanggro nan padang pasi putra Kasumi kenan jinoka habe haba ponek nerawi jisuot lagi sigala tentera. Menyeka menan keman hai poni izin benebri kamojak bungka izin pitulia yo nyan pergi dumna sipai dengan bentara. Hingga padum trep lawet ngan lawi na 7 hari dalam musapa. Yo nyantro sampo unanggro doli sinan berhenti lam padang raya sebuah uro jiteka pagi sidro petani kenan kateka jikalan tentera ramehan sakri yo nyanji lari jiplung bak raja. Antro bak raja haba jirawi ampun syadoli apa mukuta dumna pahlawan lam padang pasir ramehan sakri dengan senjata salepa teka kena dumili. Awate pagi ulun rupa Indra Budiman yo nyandeng akri nehe sipai pahlawan jaga. Niyo jakalan dengan teliti di padang pasir panedum tentera menan perintah ampun syadoli beda pergi jejak pariksa banji kalan teluk legaki temakut ngangli hanji jet teka laju jiriwang tajam sang piti jejak pegakri kedih bak raja. Ampun syadolat pangkat yang tinggi hana berani ulun paresa sino dijioh ulun berdiri ulun usipai lam padang raya hana mengsidro yang nalun turi bandum haidoli nyan urung lua jejak perang nanggro bago rupari lun kalan dali letak senjata. Ni bak masanyan Budiman Sari susahan sakri dengar haba Indra tanyang le bacut Kasumi wahai adik ti pakriban haba letat angkatan di padang pasi nyanjino pakri tacok kenira seot le duda putra Kasumi ampun haidoli raja mekuta. Jino utusan berijang tabri sekarang ini tayo paresa musuh ngarakan ngan rijang meri nyan ke haidoli ulun puhaba. Menan kenarit putra Kasumi Budiman Sari bedah le sigra nehoi ngan mentra sidro yang ahli yang tak berani jet pegah haba. Geberi perintah ampun syadoli cuba pergi lam padang raya megah le tantra teka kemari dengan sipai angkatan raja. Tatanyang beterang pajan kemari saleh panangri wajijak mita menya saudagar bajual beli wasita yubri kena bersigra. Menya yang musuh pio berhenti persiap diri pekangan kuta menya yang rakan datang kemari tabri khanduri ngan pu mulia. Menan perintah ampun syadoli mentra pergi yo nyale sigra nebangan tantra serta sipai so kawai diri menteri perkasa. Mentro sigra cung buda teji tajam sang piti nepoh lawa hingga menghadap legat duasi. Mentro yang ahli salim pun buka. Assalamualaikum kaum Jauhari. Pajan hai akhi kena tro teka salai pandang rapu tajak cari pegah bak kami wahai syedara.
Waalaikumsalam rakan putih di jio tan negeri kamu menteka side di nanggro anta berahi nan Sayyid Ali Raja di hamba. Kamu gusuruh datang kemari Setad putra ti kasumi mara menggah di sino cut putra siti kamu pergi menjak pariksa. Seot le duda muntra po nangri putra kasumi kebit sinona getung kejudo le Raja Doli nama gerasi Budiman Indra. Tapresi kejam si anta nanti balon jakun kri kede mbak Raja muntra le gisah hingga pergi kede mbak Doli Budiman Indra. Nibak masanyan Budiman Sari dengan putra ti musapat dua muntra pi katrong kenan mbak Doli laju nekun kri kejame teka. Ampun tuanku meribai kali putra kasumi seneta teka je dalam padang suruhan Doli anta berahi sideng geteka hanajan habe mentra pegakri putra kasumi seot le sigra ampun tuanku judo di kami yang tro kemari rakyat di hamba. Urang nanggrolon iyo tuang kemari ne yo pergi dalam istana yo jak tuang rijang baik di belang lawi tapi khanduri pupu mudahna Indra Budiman perintah lagi mentra pergi pantah le sigra antro lam padang rijang nekun kri kedeh ta ili dalam kuta. Cut putra suruh putra pergi menanekun kri kasumi mara bedale tentera dengan sipai gejak mengantri membanja-banja. Ke dalam kuta hingga pergi sama sekali hingga sampoka Budiman Indra ngancut kasumi bersiap diri di balai rana putamang laju mentrongan wadi. Gerangan kaki ge ele sigra jak mumat jarangan Raja Negeri hormat Jibri ke Raja Indra. Alia mbak Raja mbak putra lagi putra kasumi piji pemulia. Lia mumat jara mentrongan wadi pio berhenti bak singgasana banji kalan judo cut putri. Kebit ugahri Budiman Indra kebitnya gagah juah berani kebit saketi Budiman Indra. Hantam jikalan bangan rupahi sigala nangri yang kaji teka patutnya lako putra kasumi siga ala kuri sabitat padra. Kena sang siwah kedeh sang nuri kena kedidi kedeh cempala kena sang intan kenan sang pudi kena sang bansi kedeh biola. Jame kata he teka birahi kalupa diri hadapan raja teka leranu puan ceradi kejame gebri puan mecintra. Teleranu mentrongan wadi lianyan mulai gebuka haba mentra po tempat yo nyanta nyengkri hota pergi wahai syedara. Jame seoleh ngan hati suci suruhan Doli Raja di hamba gei wajah Sultan putra kasumi padum trep lawi tan le megisa. Mengnya metemeng puo kembali menambak kami suruhan Raja nibak masanya pika Tuhan beri putra kasumi pika sejahtera. Kalian mengkawin pa bintang pari syukur ke Rabbi yang tak kuasa tawa bersiga gede unangri amanah gebri menan le Raja. Seot leyo nyan Budiman Sari mahai akhi si barang dosya batinggai ulon dila di sini putra kasumi jit jino neba. Karena ulon sekarang ini genanto abilun mat neraca hukum perintahan alam mekri baru 6 hari pulang kuasa. Ayah pi sakit je hendi meligi susahan sakri watelun kira dengan sebabnya narakan johari je lain kali lon tuan teka. Mentera yang teka jenawab Jibri ampun ya Doli mekuta donya mengnya tuanku hanya pergi putra kasumi pibe gegisa sabab lun jatung tuanku Doli putra kasumi gi ikut saja yang ga tuanku bele tak cakri bahta pergi siga bersama. Neniat ja intat putra kasumi bek hana mekri ba urang donya ada hana trep sidem berhenti duduk kembali ke nolom tuma. Kaputo haba ban 12
Kata Ludoli menang yang tegak, kagecok sikap tetap pergi, Intat putra ti kasumi mara.